马达加斯加受到强烈气旋损伤，伫咧东部主要港口甲第二大城这灾情拢正惨重，要甲7成5个基础设施拢受损，也造成至少31个人无命。另外，伫咧葡萄牙是连日伫咧做大水、落大雨，历史古城康布拉部分的城墙倒去，周边也严重淹水，体力大约3000人。 街仔路变做海洋，真侪厝因为透风落雨放弃，强烈气旋以1点钟超过195公里的速度扫过马达加斯加东岸。分图显示，气旋登陆的时阵真十尖，港口城市图马西纳挖近3/4的基础设备拢损害去。总统兰德里亚尼里纳随去灾区勘灾，强调政府甲灾民徛做伙，而且动员军方摒扫，协助灾民重建家园。 Fiomboana posy firaisan-kina amin'ny vahoaka malagasy izay hiatrika ny cyclone dia nidina ty aho hiaraka hiatrika n'izany fidirana cyclone zany amin'ny vahoaka malagasy aty amin'ny faritra Tsinane。 根据马达加斯加灾害管理办公室最新的统计，气旋已经造成数十个人死亡，也有上千人脱离。这已经是短短2礼拜以来第2个致命的气旋。空翕的画面显示，图马西纳市区乱糟糟，电网断去，因为当地基础设备真烂，居民敢若会当伫个土堆内底找物资。虽然目前已经检测是热带风暴，也毋过大水雨恐惊会引起严重的土石流灾情。也若欧洲的葡萄牙、中北部地区也当咧做大水，连续过6天大雨，互蒙德古河水位涨悬，历史城市孔布拉部分的壁倒倒去，附近的蒙特莫尔搁较是要互水淹去。当局烦恼水坝随时有可能溢流，已经紧急预防性撤离差不多3000人。Como este ano não. Tenho 69 anos e nunca me lembra. Havia antigamente 4, 5, 6 meses a chover, mas não era como agora. Este ano foi o que eu me lembro de mais água. 这场自1月底开始的连续风暴，伫葡萄牙已经上无有15个人死亡。真侪时代拢表示毋捌看过遮尔极端的天灾，烦恼25天前毁灭性的水灾会搁再发生。公司新闻，陈伟玲、郑建公编译。